Na ndi musezi akalivo ingi ndi wa kilungu cha moka kethani ndo atonyelela netuambie twi ukavani wake li mauvola mema thangu ni thangu ya Daily Nation, thangu ya The Standard, na ndi nienda kuambia na thangu ya The Standard nikenda nisisie thangu ya Daily Nation mauvo ala me mathangu ni asu muno alama nengetwe uyito na ndi headline kana chongo kenene cha thangu ya The Standard maandikete hit by Russia's war. Na ndi hii ni ripoti ya mundume umwe kuma pa Kenya na ula aendeleva pa Kenya aendeleva wa matatu na ndi akwata mwanya wa kuthi Russia yetwe kana twasi akengetwe kana aendete kuthukuma uya usu wa uteleva na uya wa kuikithia utheu kana cleaner na abikaku wesaithia ni walikua ndini wa jeshi ya Russia enda aikwata mavundi sio kanaleta training ya kulika jeshi anengwa ivuti na alika kauni lika na Russia meditwe na kao na Ukraine na yu ndeno ya Russia iwetekana kana taireto yekengethia amwema Kenya kana enende kumelembetane Africa yivo Kenya kuthikuo mailika kauni aende mayuwawa ndene wa kilingi sikiu na yu musi wa mundume uyu no kwenda aki na wenda serikali matethesi kwete mwi wa mwendo wo va Kenya livoti sikwa withiano yithango ni akana sorry ni akatano tuisonga nambe mauvoni angi manengeto uitwe thango ni ino ya The Standard ni thango ya katatu ni ulo wa mauvo meoko ni ya wa HIV na ndilikana kwi iyo itugwemwe December ni uo kulilikana wa muthenya wa kana no muthenya wa kulilikana matambia la mosetwe kukitana na uyu wa muthelo na yu wetakana kana kwa akaunti ya Wajia sieko isu nesikinye muno sieko siana ko siawa siena uyu wa muthelo na yu kaunti itano ilacho wetakana tasi ulo muno sieko hivi siana ko siawa na uyu wa HIV ni kaunti ya isu na tabia ya Wajia Isiolo Samburu Baringo Marsabit na kaunti ya Kilifi na sio kaunti ila ingine sio isu ndisi twangwetie ende bya kaunti ingi ila siatiye sina siko Isiolo Tana River Elgeyo Marakwet Meru Bungoma Nyamira na Kwale na ende kaunti ila sina siko nini kana siko siende na kuoleka ni kaunti ya Homa Bay Siaya na Kisumu na ende isu ndisi kwa siana kwa siawa siena uyu kaunti la ingine Kirinyaga Nyeri Migori Machakos Kakamega na Lamu na ende livoti isu yukonia wa HIV yethango ni akatatu thango ya kana na akatano nila livoti ne na utavia yolo wa ula mundu me kwa isitwa eta wa Martin Masharia Mburu wa ukua miaka miongo 39 kana 39 years na indi mundume uyu ni wa India Russia yito kana agent ula wa mutwaje ku mwite aendete kuthukuma uya wake wa uteleva ula withi unethitwe aithukuma va Kenya pamwe na uya wa cleaner kana uya wa kuikithia utheu na indi afika kuo mavinduka na watwika likuwa nthini wa jeshi ya Russia likana ni na utavikana Russia na Ukraine methitwe na kao kwa ivinda yasa na yu Russia yewetakana tayithitwe yimantha andu foreigners andu makuma nthi ingi yivo Kenya na muno methitwe maimantha ilembetani Africa na indi muno aume kuthikuo makavundewa makanengo mavuti miyo ya kao makalika kauni na indi kilingisi ni makatiwa ni thayu nondu kwangatekanya one ndeleva wende sema undu ma military na indi aili kwa kuo na kilingisi ni atiwa ni thayu na yumusi wake matongwe ni muka wake Grace Gathoni nimekukulia serikali matethese kuete mwe wa mwendo wa over Kenya na oingi kusia siko sia muthemba ta osu yesa kwikika vande itu ya Kenya na ndeso ni wana ni wa ondo Kenya methitwe mainyama ku serikali kwisela muvia wa maondo ma labor na foreign affairs ni mali to likile na kwikija kana Kenya mali ndi sianza methi kuthukuma mawya ala mavani wako yuthukuma etha watho uya wa kwitha wendeleva endo katwa ingale etha watho uya wa kwenda
we mwandiki wa mauvo endo kaandike mauvo ti kulika jeshi puzi lekali na ile kuikithia kiu ni cheke kato songa na mbe mauvo angita ngone ya nyanya wetekana na President Ruto na mutongo wa chama cha ODM Oburu Oginga ni maende yukwiyumbania kubetanga atongoi ndeni wa mbunge sielea Senate na National Assembly ala atongoi ala manone kiema yuko atambao ateti ala mang morengo wa opposition ndeni wa usakwani manini uovetie wambe kumulekwa ni senator wa county ya Kakamega Boni Khalwale ni wa chama cha UDA niwe majority whip ana mutongo wa kana mukuni wa mutadisa wangale kwa yala ainge bunge ni ya Senate na yu Khalwale bandu bako kwata mbao David Ndakwa wa chama cha UDA uyumbe ni wa Malava we anakwatie mbao Seth Panyako wa chama cha DAP Kenya na yu etekana kana notonya kwitha aikudhuwa mwanyani osu ange alame moisioni ni bamona moyumbe wa Nyali Mohamed Ali na ulaitha commission and then wa Parliamentary Service Commission kana PSC na yu Mohamed Ntitopevu babana senator wa Nyamira Okongo Morgan menda mema commissioner ma PSC na yu mewetekana kana ni matonyo betangwa nondo wa kwata mbao ateti ma ulei dene wa campaign isu ibitie alange na mome muisioni ne bamwe na Caleb Amis ne moyumbe wa Sabot na ende moyumbe wa Sabot wanagewetekana na kwata mbao moteti wa ulei ndene wa by elections isu na yu we enda monini wa mwene kivila ndeni wa committee ya Mondoma Public Investment Committee on Social Services na yu wena kwata ambo Seth Panyako na muisioni wa kubetangwa ange ni moyumbe wa Kitutu Saba Cliff Gisairo usetha wa ODM kupona moyumbe wa Borabu Patrick Osero ona mome watekana kana mana kwata amba mondo Matiangi na ende Matiangi anaina ateti kuya kisi kwa Nyamira ma kibela cha MCA na mabeta na yu amana mukwata ambao evo Kitutu cha South MP Anthony Kibagedi memetakana na betangwa myanyani yo ya ilama kwati mbungeni nene tuisonga na mbe idhangu ya kenda funeral trip turns tragic as 9 family members die in accident ani anduma musikenda mana tiwe ni thayo na ende akenda mana ingaleni ya akuwe 14 akoma na 14 na manaumete musini wa Ilovi maendete utoine wa Sango utoine uyo wa Sango uyo kuya countini ya Kakamega kilioni mbunge cha Lugari na maumete Ilovi maendete kuo matuani thayo mbangani ya lelo ni wa Limuru na Ivasha na ende ama naendete mathikoni ma kuthika usue kuma na atueni thayo maendete mathikoni ma kuthika usue na ende mauvo mau machavau tuisonga na mbe na livoti sina usomea hii dhanguni ya kenda na tuvi dhanguni ya kenda kwa mauvo angimi okonia festival season ino ya mbeye lika na mwezi wa Disemba wenda na siku kuu na ende siku kuu kwe moyo wa siku kono kwa kwitha na mbanga mbingi cia lelo ni na yu mobisama gwikithio sese na mauo lelo ni matongwe ni TSA na Kenya Police ni mambishi kana ni maweti ni makwenda mayikia ila sieta wa mobile court kana court cia kabinda ndeni wa malelo mono highways malelo ala manene gwikithia kana ni manasa mateleba alama yito alama kwenda maitwangale me amile me anou kwa ethane wesene sanu tukunda sindu siaku kapina kaka sikoko notonya kwiyithela bathuku wa kwatwa wetwa wa bukotini oesu okuno baine kana wobwe wa mone kumya baine nondo wa kotula meya ya malelo ne kuwa tukitha malelo ntutwaite ngali ona personal twethe twingono muno twekese kwiyithela kwoko ne kuthuku kwa serikali tusonga na mbetha ngwa 10 ni mavome kwenye kisomo na indi lolikana alimu ni mana alete pio kulikasha manenda maende na ulamwala nyowo wa kuangamia huiti wa insurance wa Minet na yu wetakana kana alimu kana kulika kwa alimu kwa sha ni kuambie ona itina wa mokwenda mana ina monga momo wa kwa sekana mo mekala Minet mayeli kana mayelika
wala nyoni osumwe wa serikali wa SHA asu nemo mauvo kana ni amwe kati wa mauvo ala medhangu nesu ya this standard to the Daily Nation headline when public schools leave the poor behind netu sene sa kana mono amanyiwala mumetemeseni ela mebini school sia serikali nesio sinda asie we kwati okwo na yuba ayo wetakana kana abe ripoti yumiwe ekwetwa ekiwe ni Oxfam study na indi ripoti eno ne yumililie mawonzu ndene wa system ya kisomo vande yetu ya Kenya na wetakana kana amanyiwa ainge kuma mesini ya ela yokwati munini kana poor families mayende yetu mayikwata kisomo ondo violate welinganisha na ala maumete mesini ela yena okwati we yolo ripoti yesu yithanguni ya kana ya Daily Nation mavonge maneto wito ni thangu ya katatu ala mawona otavia yolo wa sikoko na mbanga kuongeleka ngo tabia maundu angenda na otavia ndeno ya thangu ya The Standard ala mendeno ya thangu ya Daily Nation ripoti yesu thangu ya katatu thangu ya kana negashagwa likana kashagwa wajumano na neni endeto ila sieti ya biobe mono kampeni ya Wiper etina wakashagwa kuendekelea letwa zone ni kwa Nairobi asekibela cha governor senator na women rep nimegwa ni na chama cha Wiper mewa na Kalonzo kana keu ana isu siailo tiewa DCP le vote swi thangu ni amonza ne thangu ya thandatu ni la le vote tausomea vilingi no mauvo Ruto I will deal with ghouls president ni wadhani kana serikali yake ni kwenda iyo kitana na kuminana na mboleli ile itumika muno kulwa nduthi siathe ni kivathukanio sibo siathe sia kiuteti onanginya makanisani haya toisisia mauvo alamende ni wa ithangu ino ya Daily Nation ithangu ya kele ni mauvo meko nya HIV na inde ba ni yolo wa ondo nde ya America inethe we yitila ila yitawa utethio le nanenga naye muno kutelesa kukitana na uyu we mwiso wa modelo na yu yetakana kana America ya betanga utethio su siko nesiende na kwekinyia muno nesiende na kuongeleka sia uyu wa modelo kana ukimwi na indi dilikana kiko chambe Kenya kulivoti wa cha ukimwi ya mwaka ni wangili umwe maana kenda miongo nyanya na inya 1984 ni wakiko chambe cha livotiwe va ndi itu ya Kenya ripoti siko idhiani thangu ya keli thangu ya katatu ni ala mavoma serikali kwesela mevya ila yokitana kana ile ikirasia kwena osese imalelo nita NTSA yu ni nawo ndabekana ni makwetha maise obya court sia ebinda yokubika na mobile na ile ikwenda sietomeka muno ku deal kana kuthinikia ala makwetha maikwatwa matulete mio ya malelo ni kabinani kaka sikoko kingi kukwetha kitumika ni tulato masine twa kosisia woyo onywete nzobi anata no ligana ebinda engena bwitina ya corona alcohol blow lawe yake yawa okadhimwa wewe na percentage ya anata ya nzobi ku either we metho muno kabinda kano ukwenda wenukite kana wendete abantu kabinani kaka sikoko ithangu ya kana ni alama ovome okonia ulokunikeli wona nisie kana skulu sia serikali kana public amanyiwa alama metemesie ni yokwati munini kana poor families ala nja muno maende no nyama kukwata kisomo we sianisha na ala ma okwati ulawe yulo kana mumetemesie ni la ya okwati ulawe yulo kwa ene wona nyowa kana amanyiwa ingi ni maende na kunyama na kutwika mekwatasia sukulu ithisia public nondo aseimo maino okwati ula wailete kumatwa sukulu sia private na inde itumila si wetekana ni kitumi ta kukosekana kwa alimu eyanu alimu saidi ya ku sukulu mbinge muno ila muno isia mashinani sia kuyandwani we saidi ya sukulu yena alimu anini kuhusiana isusie kwata kisomo ondo bailete kingine kwe saidi ya amanyiwa me aingi thene wa klasi kimwe etuonete ripoti cia muthemba ucio kisaithia klasi kimwe kina manyiwa aingi bi unondo wa mo wa ilasi ku isu ni itumi ila ciwetekana kana
ni siete muno amanyiwa kuma mesini layo kwati munini kukwata kisomo ondu violate kingi kietuma amanyiwa sema takwala kisomo ondu violate ni underfunding kana kwenda school isu sibathewa mbesa nini livoti si thangu ni ya kana ya Daily Nation ithangu ya thandatu ni alama ovomio kwa President Ruto kwenda aumise muamulo kwi iyo kana mbole lisionde ila siretwa siudwa nduthi siathene kivathukanio na ateti alama thama maivete amwikasu kutwika maguna kana ni makosa wa matambia momo makemeo lilikana kwi wachumwa kwa Kariobangi North County ya Nairobi kanisa ni wa PCEA Kariobangi North ni kuna hithi kwa kuosi wasieko ithi na indi mutongo wa DCP Rigathi Gachagua nuna navigate cha thini kiu na etha itula mote serikali nondwa na wetana mama niwe na atumite mbole lisu na indi president na sekana alama edito mayitumeka ni makosa wa matambia metu maki miyao ithangu ni ya Mwanza ni siasa mini polls results complicate Ruto's running mate choice na indi usakwane nini obedie wetakana yu president nuende na kuthwa mutwe aende na kwisilia we akosa utamunini wake pama nenganeta masito mandu atatu tuambie na munini wake ukwa oyu ni Professor Kithure Kindiki aka Fire na indi Fire anayekuya ngalokosia Mbeere North aende no kampeni ya Leo wa Muthende na ya Mosa Gibela kiu pau Kindiki nona sindi aya twathi kwa ungi ulo wetu ni munene wa minister Musalia Mudavadi na yake anatongwese kampeni kwa Malava ya county ya Kakamega na inde demana sindi UDA ya sinda ungu wa Mondoi unuitwa David Ndakwa na inde pau Mudavadi kiwa tik onge ulo wetu na otonya kana uwethi twa iwata totonya kwenda atonya kwenda era ni metikana munini wa Ruto 2027 ni governor wa county ya Homa Bay Gladys Wanga nake unatongwese kampeni kwa Ugunja county ya Siaya na Kasipul county ya Homa Bay na inde kuonde chama cha ODM nikineliwe cha sinda asuonde me atatu newetekana ni front runners ma kutuka running mate wa Maruto Ruto aende na kuswania we akosa kitu ni utuma metho tuelekele 2027 likana bateli temethenya mana thantha tuna miongo eli nikenda tuthiusa kwa nne munene wa 2027 ithangu oisu ya Mwanza mavo ma alangu kwa ya maeti ebyo muno yolo wa siasa ne moto minia namo kampeni ya opposition united opposition Gachagua we wa Juma nuna nene sanzo sekana nemewanie na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwekethia kana DCP chama cha Gachagua nicho chenda kiyungamya mutongo ulo kukitia governor senator na senator isu kana na women rep isu ni sivela ila nene na Gachagua na izi we ni woka ungamya na chama cha DCP na yet at the same time wachuma osuka Kalonzo eva Mumboni North challenge cha kutunga muvea etina wa Anthony Kesoi kwenda ananyuweta MCA na chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo enda aibothe ndeto isu siaka ne wathukiie Wiper ikathukia Masemba Maivela sionde county ya Nairobi na yu usini onena nyola wende na kukilia evyove atongwe ainge ma Wiper ne maende na oliana na uo kwangela kanyo baitha ngone ne maneni na senator wa county ya Makueni Dani Kitonga Manzo na imanzo aisie kana oneni tosu na osu kume mwaniko kana fallout ndeni wa coalition kana ndeni wa ngwatanyo eno na manzo ase kana kila kikeka ni mutongo lo ketha na vina onaetha ni wa chama kiva kiungwa united opposition ni woka unga muna kwena na manzo no bia yetheka oneni uyu wa Gachagua netwetha na mutongo yungi wa Wiper ndeni wa kilungu kicha umundi cha muka women rep wa county ya Masako netukwesa ila tuyewa nake woni wake yolo wa oneni usi wa Gachagua watongwe ainge ma Wiper ni maende na kuleana na kiu na twimini aba ukenda gwesomya kwa wethianu ni thangu ya Mwanza
ya Daily Nation na yu katubike bo etino andateka hitembi ngetwetha twisokethia na ukaba wa muthia wa kilungu kicha amoka bala tukwithwa anatwikwatia kwithwa na mutongoi wa aka kana moyumbe wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamene Kasimbi twina nesia yulwa ondo the tu ya Kenya yende evyu vya oteti ondo yende na kwa mbata na yu bukathi ba sanonu ni tuku